cái YouTube channel là cái lâu lom về về cái chú với nhà chuan in request question lom tlat me à pali aron mà mo chuan in chung hậu chu kan chok don ni request chuan du tan mathematics ale reasoning a eng subject a po nei du tan mo syllabus a chiang no nei du tan po hemi kan number a hian min lo kholanga ka thei pato pin ka lo puyang chu tuna question kan chok chananga hei hi pakhatin sar khongai te min lo cho sak te kan tia kan cho sak luayang le question number 4 kan lut tanang A can do a piece of work in 25 days. B can finish in 20 days. They work together for 5 days and then A leave. In how many days will B finish the work? Kanti dan tursu A chuan in nian zamo thomman kanti chuan 25 days ania. B nian zamo kanti chuan B chuan in 20 days ania. Le anen teu. Ni somni pangale ni somnin thoka tro an zawng mana kha na ka mase an thok tlang ta an tho tlang hnuah chuanin ninga chung an thok man ni hi chuan a hnuah a na kal san de a kha dam lo ni hi in how many days will be finish the remaining work kha remaining work ha bin etikang e zong kan ti chuan kan ti dan tur sumo all sum lo tu 25 le 20 a hen LCM kan la makang LCM kan la nga enge enzang LCM kan ti chuan 100 hi LCM man hi mo hi poimo chuan tuna efficiency kan song le nga lang 25 hi 25 hi 100 hi enza na time sange om kan ti chuan mo 25 4 r 100 chutiang bukin 20 hi 25 r 100 avan tha hemi te pani hi efficiency kan ti lai khani tani ti hian efficiency kan ti lai ni ta a chuan next a kal leng o next a chuanin nian za mo tuna le one day chungin nian zangin thomman kan ti chuanin one day chung chuan one day chungin khami te pani a plus b kan thok tlang tiro one day chung chuanin enzamo hemi te pani efficiency kan find out hi kan plus le chin 4 plus 5 enzange 4 plus 5 te chu 9 ani hi mo 9 unit an thok hona ni kha chungin le anen teu ninga chung an thokatiro anwa a na kalsan de athok pe toro ni sol tu kania 5 days an thoka ti hian a plus b kan tianga a plus b chuan enzange ni kha chuan thokman 9 unit ani tiro ninga chung an thokmana chuwan chuan 9 multiply 5 kan tiang tuna le 9 5 ar enzange 45 unit 45 unit an thokmana bin an za chunge ka remaining work kha azodon tuna find out ngo kan ti dan tur chu remaining work equal to remaining work and find out don chuan ti han ka ti dan hen tiula in tana thaber enge kan ti chuan total work minus enge complete work CWT me ngo remaining work kan song dona total work khain zange 100 ani hi 100 kan tianga chuan nian zamon thokman ningan thokmana tiron thoklang huna an thotlang man khanin an unit an zange anzo 45 anzawa chu an zange minus ina 100 minus 45 55 unit ala bang ani hi remaining work mo remaining work 55 unit an ania chuan kan ti le dan tur chu option a omem days rek vegan hi chuan chuan kan ti dan tur chu mo all sum tu ngot ti hian kan ti ang le 55 unit kan hu chuak atiro le tuna nian za chung mon thokman ningan thokman by 5 kan ti deng mo divided by 5 kan tianga 5 and times na nge 5 11 are 55 ania zia chu 11 hi 11 days swing b khani kha remaining work kha zodon a na damlo santa cha option am yes a na hi correct answer mo hi trick method ani tiang ai ba all sam hin om ni o chatte menia so question number 5 and kan kal le ngalang until hluah zelang le the ratio a ratio tin hi ratio ti chon mo the ratio of mark price and selling price of an article is 6:5 ania kan ti dan tur sumo ti hian ni mailom ratio ti wangin mp by enge sp kan tianga chuan examo an ratio chu 6:5 6/5 chuan then what is the discount percentage enge discount percentage formula to discount mo equal to mp minus sp by mp kan tianga multiply 100 tuna kan ti dan tur chu all sum to mp enge le mp he mp to 6 kan nei sa reng lo tian SP ngele A5 pon nei sa reng lom ti hian MP nge kan sian don 6 kan siang multiply 100 mo chuan a thei ang kan song bol le ngalang le 6 minus 5 so 1
by 6 multiply 100. Let cancel ngo 16 and zang 6.66 infinity nito 16.66%. Option na omem yes D na hi correct answer. Katiang zela chotul ka mo. Chuan video tha tak tak hu zel li du chuan min lo subscribe la min lo share dar sak pe la ti han soi du chuan next akal le nga lang o ei poi mi ron zot le a kan phai khom lu me ya chuan tuna successive discount le profit and loss discount vela ni hi tuna kan ti dan tur chu tinge kan ti dan the mark price question number 33 kan solve padang the mark price of an article is 420. A shopkeeper give a discount 15% on the mark price and still make a profit of 19%. What is the cost price of an article? Basic in kan chong o inpe and zangele inpe chuan 420 ni hi mo discount percentage kan name yes nei chiang om discount percentage po 15 ani chuan hemi te pani kan chok phatang mo hemi te pani chang hianin enge kan find out dong kan ti kan find out tur chu mo hemi te pani chang sp kan nei phatang sp kan nei nga le lama kan put up deng aching method du chuan class kan ngai tong chuan in discount percentage kan tianga discount percentage chu enge kha mp minus cp ni atro mo by mp nia multiply 100 kan tianga ti hian all sum total to discount na enza mo kan ti chuan discount na chuan 15% ani atro mp kan name 420 ti hian mo chuan sp kan nei lawa tro sp kan tianga chuan by mp an zangele mp chuan 420 bo kan ti leng mo multiply 100 a thei kan song bol leng 0 le 0 cancel la twin cancel la 2 1 twin cancel la 5 mo chuan a hai multiply ve langa ti hian kan thai re meng kun ziana hi rendela 21 kan tianga tan 5 chuan engting e kan ti le dan kan ti le dan to 21 hi he tan kan multiply chunga chuan 5 yan in 420 le sp hi a multiply ve le thunga oh kan ti dan hi osam bera tian 5 multiply 21 yanga chuan ansange 5 sp ni pokatiro chuan enge hey 420 54200 0 ansange 220 ni hi 210 katina soisual mo 5 sp po ni boka tian le lama kan chok le halang tuna kan chok le halang 1521 r2 315 tian 315 ani multiply ansange 2100 minus 5 sp ni boka tro chuan kan ti le dan tur chu tuna kan shift pheyang kan shift nuai nga 5 sp le lama kan da phe diang chuan 315 po le lama kan da phe nga ain minus ang chuan enge kan sp chu kan find out thei to me donom 5 sp kan tianga 5 sp 2100 minus 3152 1785 ani chuan 5 yan in cancel la kan cancel chuan zang sp lo chuak 5 3 r 15 mo 5 5 r 25 5 7 r 35 sp chu en zang kan nei ta 375 ani hi chuan kan ti le dan tur chu enge kha sp kan nei ta boka mo lelam enang tuna discount atang profit akan lut deang kan ti le dan tur chu mo awesome dan ven ka siang chang mark price and still make a profit chu en zamo profit chu 19%. What is the cost price cp kan zonangaya mo chuan sp kan nei to bo sp chu en zang tun lo kan find out now 357 ka kan nei ta kan ti dan tur chu ti hian kan ti tong tuna cp equal to sp by 100 by 100 minus plus profit percentage kan tianga ti hian chuan cp kan find out dona cp sp kan name le 357 multiply 100 by 119 kan tianga 119 3r 357 nia anzange 3 le 100 abanga tiro cost price chu anzamo kan ti chuan 300 option na omlo jaka zak nga tang yes di na hi correct answer ni mo atiang zela chaw tur khania chuanin a hnoi 34 poi kan chong lengo in hlok pui don te me na ton chum chu tiang kan tiang two successive discount of 40% and 20% respectively on the mark price of an article are equal single to discount of
988. The mark price of an article. MP kan zong 9 hi. Successive discount niya. Successive discount na chon heng kan mang trina minus AB by 100 kan trina. A ang 40 plus B 20 chon 40 multiply 20 by 100 kan tianga 0 le 0 kan sen na 0 le 0 kan sen na en zang lo cho 60 minus nge 4 2 are 8 en zamo lo cho ta successive discount so 52 percentage ani hi mo hi kan answer lo ni lo mark price tu na kan so ngo mark price kan son tan tur chu 52 percentage of engen yang MP multiply 988 ani yang ti hian mo chuan 52 percentage ange par chu thai pe cent chu hnuaiah pahnih of chu multiplication MP kan tianga chuan 988 kan tianga chuan number chu number bula alphabet chu alphabet bula nianga MP ti hian 100 hi he ta kan shift chhodeng 520 po chunga ven hnuaiah kan da thlade ange lo ni kan tianga 100 kan tianga multiply 52 kan tianga kan cancel nok no kan cancel to hnuwa en zangi lo chodon mo 52 in en zangi 19 ania chuan 1900 archu 900 ni ti hian hi answer ni mo kami detail doka explanation vel ngai thadu ni chuan soitang khanin 9362 880 entik lai pangka biak thei renga chuan coaching class kaldupon admission kha ati zel theini chuan minlo subscribe la minlo follow ve donya kalom mm